Yes, turabasuhuje cyane twongeye kubaha ikaze inshuti mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Hanyuma rero tubahaye ikaze mbere yuko mujya mu mirimo yanyu ya buri munsi. Tubaye ikaze muri amakuru kugira ngo tubanze tubagezo amakuru agezweho yo muri iki gitondo, aho tugiye kugenda turebera hamwe amakuru agezweho. Tugiye kugenda twibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza no kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu tugiye kugaruka mu bikomeje kugenda bivugwa hano mu nkengero za Goma, dore ko kugeza n'ubu ngubu kugeza n'aya masaha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kugenda kibesha bikomeye cyane ibinyamakuru byandika bivugamiye n'ubundi kuri ruhande ko cyaba kiri hafi cyangwa se kiri mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Turaje rero turebe uko bihagaze, andi makuru mashya arimo kugenda atugeraho kuri izi ngabo ziri ku ruhande rwa Kinshasa, ziri hano muri izi nkengero cyangwa se ahangaha muri ino parike ya Virunga. Hanyuma rero tugiye kongera n'ubundi adusimbukira muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano bikaba byari bitero byiganjemo indege zitagira abapilote zarashe mu bice bigiye bitandukanye hano i Murenge. Izi drone zikaba zarashe muri Minembwe abaturage benshi barahunga, imihana rwose yose irahunga, ndetse mu kurasa kw'izi ndege benshi bakaba barahasize ubuzima. Aho rero hano muri za Minembwe ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ni itangazo ryanashyizwe hanze ku ruhande rwa AFC/M23 binyujwe kuri Lawrence Kanyuka, naho bagaragaza ko drone zazindutse ziharasa. Hari byinshi rero bikomeje kugenda bivugwa, n'ubundi tugiye kugenda tugarukaho. Hari andi makuru mashya tubazaniye kuri izi ndege, ni byinshi turaza kugaruka n'ubundi hano muri za Ruco, naho imirwano Masisi bimeze bite ku bigendanye n'imirwano. Ni byinshi cyane tugiye kugenda turebaho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe, ukatwemerera ukabana natwe muri iki kiganiro, ukamakinga sure ko wakanze kuri subscribe. Niyo utarabikora ukabikora, ubundi amakuru yacu azajya hagera ukayabonera ku gihe. Turaza kugaruka mu gihugu cy'Abarundi rero naho turebe uko byifashe. Twababwiye ko muri Uvira igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba cyashyira ikibuga cyaho ari kugenda bitoreza, niba twabyita ngo kwirefreshingira mbere yuko bajya ku rugamba, bakabanza bakahakorera imyitozo. Nabyo rero byo tugiye kugenda tureba, n'andi makuru menshi cyane azindutse avugwa. Hari amakuru avugwa ko hari aba ofisiye, abasirikare bakomeye cyangwa se bakuru bo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarongo bakaba n'ubungu bakiri hano mu mujyi wa Goma cyangwa se muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma, aho basabye ubuhungiro muri MONUSCO, ariko kuba kuva hariya bikaba byaranze, bakaba barigume hano muri MONUSCO. Niyo bari gutegura ibitero, niyo bimeze bite, aba nabo turaje tugende tubagarukaho. Hanyuma rero mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, n'ubundi nk'ibisanzwe turabanza tugusabe udukandire kuri like kuri iki kiganiro cyacu. Turakwibutsa rwose kutaza kwibagirwa gukanda kuri like, ubundi andi makuru n'ibindi byinshi cyane turaza kugenda tubikugezaho cyangwa se tubirebera hamwe muri rusange. Reka twamaze duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya
namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, inshuti rero mudukurikiye reka tubahe ikaze donc sasa rero mu makuru yacu mu buryo burambuye. N'abakuru tugiye kwinjiramo ndetse navango anakomeye cyane, ariko nkuko bisanzwe bakunzi ba Eugene Official, reka aya makuru yacu tubanze tubagezo update nke cyane mbere uko twakira mugenzi wacu tukajya mu nkuru ziremere cyane z'imiriro, tukareba uko ibintu byifashe kugeza ubu. N'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo naho n'ubundi hongeye kuramuka ibitero, niyo makuru atugeraho rwose muri amasaha yo muri iki gitondo cyo ku itariki birumvikana ni tariki 10. Ubu rero tuvugana nabwo ibitero bikaba byongeye kuramuka ndetse binakomeye cyane, kuko ari ibitero bigizwe n'indege zitagira abapilote n'ubundi nk'ibisanzwe zibyutse zirasa bikomeye cyane mu mihana ije itandukanye hano mu bice bituwe n'abaturage hano muri teritwari ya Fizi iwabo w'Imurenge. Turaza kugenda rero tunabigarukaho turebe uko ibintu byifashe ndetse nuko amakuru aramutse abivuga rwose ko bahanganye bikomeye cyane izi ngabo zigizwe n'abarundi, ingabo zigizwe n'abaFARDC, ingabo zigizwe n'abatanzania, baramutse mu by'ukuri baransa n'ubundi banaga ibibombe cyangwa se ibisasu bikomeye cyane mu mihana y'abaturage. Turi muri update ubwo byinshi birambuye turaza kugenda tubabwira, ariko none kandi hano mu mujyi wa Goma mu by'ukuri abaturage benshi cyangwa se Kinshasa ikomeje kugenda ibeshwa. Sinzi nabo niba uyu mugambi wa urimo wenda hari n'ikindi kintu gikomeye bagamije, kuko nabo bari kubeshwa rwose ko bagenzi babo cyangwa se izi ngabo zirimo FDLR ngo bageze mu birometero bike cyane no mu mujyi wa Goma. Ejo bavuye ibirometero 20, ariko none ndabona baramutse bavuga ngo ni mu birometero 15 plutôt. So rero sinzi uko bihagaze, ariko ntabwo abo basirikare cyangwa se izi ngabo ariko bimeze, nta ariko bihagaze, ni ukubesha. Ubwo sinzi icyo bagamije kubesha abaturage bene aka kageni. Andi makuru rero twagaruko cyangwa se twababwira n'ubundi na makuru y'ibigenanye no muri za Basisi. Kugeza ubu bisa naho bituje, usibye inkwangu ikomeje kugenda igaragara hano muri za Rubaya, ikomeje kugenda ihitana abaturage batari bake. Ku mugora washize ngira ngo mwebonye ko yongeye kuba. Ubu ngubu tuvugana muri za Masisi, uretse bya bitero bya Wazalendo twadutero shuma barasa, ariko bakongera n'ubundi bakabirukankaho. Nava ko nta mirwano irimo isa naho ishamaje, ntayo ibintu biratuje. Ariyo mpamvu urimo gusanga kenshi na kenshi abaturage rwose bona basa no bari gusubira mu buzima busanzwe, ugasanga bibereye mu mirimo ari guhinga n'iki byose. Nava ko ari igikorwa cyiza. Hanyuma rero muri iki gitondo tukaba turi kumwe n'ubundi na mugenzi wacu Vincent mu yandi makuru tugiye kubagezaho aremereye cyane. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndabona komeye. Vincent, igisirikare cya AFC M23, izi ngabo za AFC M23 zikomeje kugenda zitanga abasirikare bafashe cyangwa se zikomeje kugenda zubahiriza itegeko rya Kinshasa, ariko Kinshasa yo ikanegirija ntibereke ko hari n'icyo bitayeho, ntibagire icyo bakora ku byo AFC M23 ibasaba. Ndavuga kuri ba basirikare bamaze iminsi batanze bahaye Kinshasa, nyamara bo hari abasirikare bagera ku 1000 bagera kuri 700 AFC M23 basabye ko barekura, ntibabarekura. Aharimo agasuzuguro niko twabivuga. Sinzi niba M23 donc ari impuhwe nyinshi cyane, ariko
yo ikaba mu by'ukuri ntazo bayifitiye. Urabibona ute ibi bintu AFC ikomeje kugenda igaragaza? Nabonye abantu benshi bati aho bukera banaraza kubahiriza Kinshasa nibasaba no kuva mu bindi bice nabyo barabivamo. Ibi byo urabivuga iki muri iki gitondo? Yenda tubanze dukosore ko yabashyikirije Kinshasa ntabwo yigeze batanga. Ejo bundi yarabigaragaje mu mafoto. No kubivuga gusa ariko n'amafoto yagaragaje ntabwo yagaragaje yuko yabatanze. Ntabwo irabatanga kwanza. Ntabwo irabatanga kubera yuko icyo leta ya Kongo yavuze ivuga yuko abasirikare itanga ari abasirikare batagize icyo bavuze, abazimika basigarana. Yagaragaje yuko Kinshasa ivuga ko ari ugutanga abasirikare, yabinyoma bivuga yuko itigeze batanga, ariko ku itangazo ryayo yatanze yarimenye ko abitanga ari abamugariye ku rugamba, ari abo yananiwe kuvuza nk'uko yari yabuze yuko iri kubavuza. Bivuga yuko ari abafite imyaka iri hejuru n'ubundi badakwiye kuba bari mu gisirikare. Igaragaza yuko abandi ari babandi bahakanye yuko batajya mu gisirikare cya Revolutionnaire Congolaise, ariko nabo badafite imbaraga zo kujya mu gisirikare, ko ababyanze nabo bafite imbaraga batabarekura. Ubwo bashira hehe? Ubwo wasanga bababika. Urumva barabafunga, urumva n'ibyaha bikomeye barimo bashinzwe. Ikindi rero AFC23 ibyikora narabikubwiye yuko ntabwo ibikora kubera yuko ifite impuhwe, ni ukubera ko ari pressure. Itambere niba icyo wavuze cyo ko ari abasirikare magarinari, ntabwo ari abasirikare, n'abantu bayo, n'abaturage, ntabwo ari abantu bayo, ko AFC nta bantu igira. Nyine bamwe bagiye bayizira babashinja ko bagiye bazira yuko baba bafite ibitekerezo bijya guhura na M23, bijya guhura na Twirwaneho, cyangwa barwanya ubutegetsi bwa Kongo ariko badashyigikiye ishyaka rya UDPS. Yego. Ibyo rero kuba M23 ibatanga ntabwo ari ukubahiriza amategeko ya Kinshasa, ukubahiriza ahubwo pressure bashyirwaho n'urwego mpuzamahanga, yaba ari abanyamerika, yaba ari n'ibindi bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa n'Ububiligi. Bagiye bababwira ati mushyire mu bikorwa ibi n'ibi n'ibi. M23 gukora biriya rero ntabwo bikora ku bw'impuhwe. Birakubwiye yuko harimo uburyo bwo kubatunga ndetse n'uburyo bwo kubaha ibyo bakenera nabyo bigoye. Urumva kandi Kinshasa nayo yabigaragaje. Ivuga yuko abakomeretse kubavura byayinaniye, igatangaza yuko iri kubavuza ariko bikarangira ibohereje. Ntabwo iranabohereza kugera n'iyi saa. Seyiseri yavuze yuko itangazo yarimenye ko nayo yiteguye kubohereza. Kuba rero M23 itanga abantu buri munsi ariko batayiha abanjewe, yarabikubwiye ko mbibona nk'intege nke, kubera yuko iyo uri umutwe witwaje intwaro ugafata abantu nawe barafasha babo, iyo ubasaba muragurana, ubundi niko amategeko abivuga, niko imitwe myinshi yitwaje intwaro twagiye tuyibona yagiye ikora. Ariko uyu ugaragaje nk'umunyantege nke, igihe cyose ugakora ibyo bakubwira, ibyo kominote mpuzamahanga ikubwira, birangira n'abagukurikira bagezeho bakuvuyeho, kuko ntabwo ufata ibyemezo bifatika kandi bibaha umutekano, cyangwa bibaha uburyo nabwo bwo kwerekana yuko gukurikira bifite icyo bimaze, ko bamutwaye yakugaruza. Kugaruza rero abantu Kinshasa yatwaye babo bafite ibitekerezo byabo biracyabagoye, kandi mu gihe bazaba bakitwara gutya mbona ngiye bitazanakunda. Vise ariko hari ikintu nanjye ahubwo aho ngaho mbise ndeba numva ni ikintu cyiza. Abantu benshi urebye abasesenguzi bagarukaga ku buryo ki AFC23 iri gukora ibintu bitari byiza bigendanye no kugaragaza intege nke, ariko Vise niba irimo irarekura abo basaza, akaba ari bo n'abagiye bakomerekera ku rugamba n'iki byose, donc babandi n'ubundi bona ntacyo bayimarira. Vise icyo navuga ko ari igikorwa kizima aho kugira ngo, urumva Kinshasa iravuga ko ari abo bananiwe kuvuza, kubarekura akajya kuvuzwa, ndumva nta kibazo kirimo, ahubwo navuga ko ari ikindi gikorwa cy'ubutwari izi ntare za Sarangwe cyangwa se AFC23 baba bari gukora, kuko wenda hari abagomba kujyanwa no kuvurizwa hanze n'iki byose. So navuga rero ko
cyaba ari ikintu cyiza cyane. Sayita akamubwira yuko 23 ntabwo umurimo ikora ari umurimo w'igipasiteri, ntabwo ari umurimo w'ivugabutumwa ikora aho mu butaka irimo, ariko n'ubundi ntabwo ari n'umurimo w'ubunyamaswa kutuzi ikora. Nanone AFC Vetura ntabwo ari umurimo w'ubunyamaswa. Ibyo navuze nanze nyuma nayo yitekerezo mvuga sawa. Ibyo iri gukora ntabwo ari umurimo w'ubupasiteri. Itambere ishaka ubutegetsi, amahame yo gushaka ubutegetsi yabize siyanse politike barayazi. Icyo rero kuvuga ngo bari kohereza ngo abasaza, ntabwo abo bafashe abasaza. Icyo bivuze bisobanuye niba bohereza abasaza bakohereza n'abarwayi, bagakwiye nabo koherezwa ababo barwaye n'abasaza bari muri gereza ya Makara. Harimo uwo bita Rwanda Titi, afite imyaka 50, urabizi yuko yarwaye banze kumuvuza, none Kinshasa ko batohereza abarwayi ba ASM 23. Ibyo rero iyo bivuga gutyo ubugira ngo rero 23 iri muri acte pastoral, ntabwo acte pastoral irimo irashaka ubutegetsi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, yaba ari muwe ifite zo kurekura abasaza kugira ngo baze kuvurirwa hanze, bagakwiye kuba bahereza Seychelles ikajya, ariko nani nabo kujya kuvurizwa hanze kuko Médecins Sans Frontières irahari kandi kureba ubutaha 23 igenzura. Kuki dasaba Médecins Sans Frontières ngo ibavuze? Ngo twaba turi kubeshwa na Kinshasa kuko urumva niyivuga ko ngo iri kubeshya kubera yuko na Seychelles M23 yavuze yuko yayihaye, yabihakanye ko itabajyanye kwitegura ngo bajyane. Oya, kuri abo basirikare batangwa kuko Kinshasa urumva yatangaje ko abo basirikare barekura ari bakajurite bamugariye ku rugamba adafite icyo bamaze, abandi ari abasaza. Ntabwo kandi itabeshye nyine M23 nayo ntabwo yigeze ivuga yuko yarekuye abasirikare bakiri muri action militaire. Urabizi yuko itangazo yarisohoye ivuga yuko hari abari bari muri Kagatindo igiye kurekura iri kuvuza. Niyo byivugiye igihura n'umuyobozi wa Union Européenne. M23 hari igihe yavuze yuko n'ubundi abasaza n'abandi bafite intege nkeya nabo ibarekura. Rero ni ibimenyetso bivugira buriya baravuga ngo icyo wavuze ikirenze umuntu akirugihamada. Vise none ibi tubyite intege nke ku ruhande rwa M23 cyangwa tubyite intege nke kubera yuko M23 ntabwo ari organization. Ubwo nari mvuze ntabwo ari umuryango ufasha imbabare, ntabwo ari umuryango ushinzwe ubutabazi, ni umutwe witwaje intwaro urwana ushaka ubutegetsi. Ubwo nari ngize witwaje intwaro urwana ushaka ubutegetsi, icyo ukoresha ni imbaraga. Iyo ukoresheje imbaraga ukagira abantu ufata urabatanga nawe bakaguha abawe usaba. Iyo batanze bataguhaye abawe, icyo bivuze ni intege nke kubera yuko igihe cyose ubugaragaza yuko ibyo wakoze utari ubyemerewe. Nje ndimo ndatekereza ko ashobora kuba ari amayeri Vise, kuko nabonye Vetura hari aho ikora ibintu ugasanga birimo n'amayeri ku buryo ibishaka nko kugutega umutego runaka, nk'ubwo ngubwo aka kantu yakoze ishobora kukarisha ahantu runaka, sitwe twarekuye gutya na gutya, tariko twagize gutya na gutya biranga. Haba no ko nabyo buriya biba bifite icyo bihatse. Ibintu uri kuvuga uragira ngo M23 turitekereza Kinshasa itatekereza. Kinshasa ifite abayobozi batekereza kandi ifite n'abajyanama benshi kurenza abo M23 ifite. Niyo mpamvu nakweretse yuko iri umutwe witwaje intwaro ugafata abantu ugatanga abo wafashe bataguhaye abawe, ubugaragaza intege nke. Kuvuga ngo kugira aho birisha nta kintu warisha kuri leta igihe cyose igaragaza yuko wowe ibyo ukora bitemewe n'amategeko. Ubu M23 byarakwiye kuba yitabaza ahubwo yerekana yuko idahohoterwa, Kinshasa ikerekana yuko ari ihohoterwa. Niba Kinshasa ivuga ati twebwe abasirikare bacu bafashe baduhe, M23 ikarobanura mwari babandi kabagumana, Kinshasa nirobanura muri babandi yasabwe ngo igira bigumana. Icyo ni ukubereka ati wange wemere nta burenganzira ufite ku bantu bawe dufite. Icyo ni ikintu gikomeye mu mategeko kandi kigaragaza yuko ugiye icyo ari cyo cyose uba uri victime kurenza wa wundi uguhereza abantu bawe. Kinshasa buriya rega
yongere ku rwego mpuzamahanga ko ari inzirakarengane. M23 iri kwerekana yuko ariyo irenganya Kinshasa kuko ari ivuga ngo mu gitondo ndabahaba ejo ndabahaba. mu kurekura muri cyagire kuye igize abo irekuye tayari ubwo bigaragara ahubwo ko yarenganyije Kinshasa iri kurengana ariyo ihohoterwa kuri kuyirenganura nicyo ibigaragaje kubera erega M23 wivuga ngo ngo imitego ntabwo yaje gutega imitego kugira ngo igaragare nk'abantu bari mu bugira neza. Nicyo nakubwiye mu 23 ntabwo ari societe y'ubugira neza cyangwa itabara imbabari. Ikirwanira yakwiye kubivuga ngo dufite Minembwe ari abaturage barengana. Natwe tukusabye yuko uduha abaturage bafashe Minembwe, uduha abaturage bafashe Uvira, uduha abaturage bafashe Baraka, uduha abaturage bafashe Makobora, uduha abaturage bafashe Fizi, abo bafashe Mwenga n'ahandi. Ntanguhe mu ntambara nta muwe ziba zirimo. cyo tubwire vise ibi tubihuze dute rero no kuba n'ubundi igenda iva mu bice bigiye bitandukanye, ndetse twanavuga ko cyane cyane ahantu hagiye hababaza abantu cyane dore n'ahangaha za Uvira dore ko bahavuye n'abaturage benshi bari bagaragaje ko bayishimiye igera muri hano muri Uvira nabo bagahita bagenda bayikurikiye. Ubu bamaze igihe kitari gito bameze nk'impunzi hano muri za Kamanyura dore ko nabonye bari kugenda banafashwa ibintu bijyanye n'ibikoresho by'ibanze byo mu nzu, bari mu mashitingi n'iki byose. Ibi byo turabivugaho iki Vincent? Iyo uvuze wese ubuvuze bangahe uragereranya n'umubare wasigaye Uvira? Vincent ni benshi. Cyangwa uravuga uko abahohoterwa kubera ko M23 ntabwo ahwiri ari ifite abaturage benshi kurenza abaho leta yatudoye, aho kuvuga ngo abahohoterwaga barayikurikiye. Nje navuga ko umuturage wese wagaragazaga ko ashigikiye ifatwa ry'umujyi wa Goma na M23 wese ashobora kuba yarahavuye kuko yagombaga n'uwahasigaye yaba yaragiriwe nabi. So nkabijyana kuri kubera ko twabonye imyigaragambyo yabaye igihe M23 igera muri Uvira. Urabizi yuko ikimara kuhava abaturage bongeye bakora imyigaragambyo bavuga ati twategetswe gukora imyigaragambyo. Ibyo abaturage rero uzajya ubona bakora mu gihe gihari ntukajya ubiha agaciro. Ibyo M23 abaturage bazajya bakora ku gihe gihari ntukajya ubiha agaciro kuko babagura ubuzima bwabo. Kuri leta yaba ari kuri M23 kuko ntawe uzihandagaza ngo ajye mu muhanda yamagana M23 ihari. Katugaruke rero kuri aba ngaba twari tuvuze n'ubundi bazamutse bakazamukana nabo bari hano za Kamanyora. Nabari tuvuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari babuze uburyo bahava. M23 yagiye yavuye ibatengushye bavanayo nayo barazana. Nkavuga nti se none mubifate nk'igikorwa ngiye ntabwo mbifata nk'igikorwa cy'ubutwari. Ku ruhe ruhande mbifata nk'igikorwa cy'intege nke. Kuri yuko ufasha ahantu ugasanga hari abantu bahohoterwaga ugomba kuhaguma kugira utazongera guhohoterwa. Iyo bavuye bakagira uwo bica none se ubwo ngubwo umutabazi cyangwa umutinze mu kaga. Nyine nanjye nibyo ndimo ndibaza ntitujya tubona M23 iva mu bice ibyo isabye bikanga nk'ubwo ngubwo urabyibuka bavuze ko bava muri za Warikare kwari kugira ngo idoha bajye mu biganiro ndetse yewe ngo na Kinshasa igomba kurekura babandi twari twagiye tugaruka bagiye bafungwa bayizira bageraga kuri 700 bavugwaga ariko nta kigeze gikorwa. Hano Uvira M23 iravuga iti hagiye kuzamo ingabo ziri netere, nabwo wumvishe ko bavuze ngo banabikoze kugira ngo ibiganiro byadoha bigende neza n'iki byose, ariko nanone nta kintu kigeze gikorwa. Tugategereza ko M23 hari iyindi reaction akora wenda runaka nabyo tukabibura. Ibi byo twavuga ngo iki Vincent? Nibyo ntabwo nta mbisubiramo nagira ngo n'ibintu nka bitanu byikorera ko M23 tugenda yivuguruza. Itambere yatangaje yuko itazongera gukora ikosa nk'ibyo yakoze muri Uvira. Ibyo ni ikosa rikomeye kandi n'umuntu ukurikiye M23 adashobora kubabarira kubera ko yari izi ibyabereye muri Warikari hava none ivuye Uvira. Ibyo ni ikosa rikomeye. Icya kabiri
M23 yavuze yuko amasezerano ibiganiro bya Doha itazasubiramo ingamba icyo yise ngo les mesures de confiance yahaye Kinshasa ngo bitubahirijwe. Harimo gukuraho itegeko ryatowe muri 2022 ribuza leta kuganira na AFC M23. Iryo tegeko ntiryigeze rivaho, ariko yarangiza ikavuga ngo igiyeyo. Nibwirajyaho kugira ute kandi ari itegeko rigira ibiganiro byabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigira bitemewe n'amategeko ko bitazashyirwa mu bikorwa. Iyo yatangaje tutazajyaho iryo tegeko ridakuwe, izinduka mu gitondo ijyaho. Icyo uravuga ko ari expression. Ikindi cya gatatu kikwereka ko yivuguruza. M23 yavuze yuko atari umufatanyabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri accord Washington kuko itasinyira amasezerano. Yaba Lawrence Kanyuka yarabivuze, yaba ari Bertrand Bisimwa, yaba Corneille Nangaa. Ubundi naratangaye numvishe Bertrand Dr. Barinda avuga yuko ngo bari gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ngira ngo yarabikubwiye nawe mugirana ikiganiro kuri Rompo BDG. Ejo yabisubiyemo kuri Radio 10. Ubwo ataravuga gute ko ashyira mu bikorwa amasezerano atasinye. Ibyo rero niyo ashyira mu bikorwa amasezerano atasinye, mu gitondo yavuze ko atayasinye, bifite ikindi bivuze muri politiki. Ikindi cya gatanu, M23 iri kuvuga ati rwose murebe iberera Uvira, turashaka ko Uvira haba umutekano, kandi yarahavuye yari ukwiye kuhashyira umutekano. Ubwo si ukwivuguruza. Ubwo rero ibyo bintu bikugaragarize aho M23 ihagaze mu rwego rwa politiki mpuzamahanga. Aha vise rero wenda tube tusa n'abavuye ahangaha tugaruke n'ubundi hano muri za Masisi ahangaha hakomeje kugenda haba inkwawu ndetse ikomeye cyane. Bwa mbere abenshi bati burana bari gucukura amabuye cyane, bari kuhacukura amabuye cyane, hagasigara henshi hari ibintu by'ibihorwa cyangwa se munda nta kintu kirimo bikaba byariduka. Ariko none uko biri kugenda biba buri munsi, hari naho biri ko bategeze banacukura ukumva habaye inkangu ikomeye cyane. Ibi ngibi byo byaba biri guterwa n'iki? Ese n'iki nk'izi ngabo ziyoza nka AFC iri kugenzura ahantu n'iki iri buze gukora ko abaturage benshi bakomeje kugenda bashirira ahangaha muri za Rubaya? Ntacyo yakora kubera yuko ibi bigendanye no kuriduka ko hawe ni ibintu bitanzwe. Kandi abizi ko hano Rubaya baje bacukura mu gihe gitandukanye bagatukura. Icyo rero ingabo zakora ntacyo, kuko ingabo ntabwo arizo zishinzwe gucunga ibidukikije. Ariko vise bafite ubushobozi bwo gushakira abaturage bakabakura muri umusozi cyangwa se za Rubaya. Ntabwo byari iby'ingabo n'iby'ubuyobozi. Ndavuga nyine ku ruhande rwa AFC n'ubundi nta nibo bafite izo nshingano. Uravuga ukwiye kuvuga ubuyobozi rero kuko nabo bufite inshingano. Ubuyobozi bwo ubanze gutegura uko kiriya kirombe kibyazwa umusaruro ariko mu buryo bugezweho. Kubera yuko kugera iyi saha yaba ari leta ya Kongo ikibafite, hacukurwaga nabi mu buryo budarengera ibidukikije, kandi bagacukura mu buryo budakurikije amahame mpuzamahanga yo gucukura ibirombe ngo bakoreshe uburyo bugezweho. None se byaba ari byo biri gutuma iriya inkangu ikomeza kugenda yiyongera, iri guhitana kiri muri zimwe mu mpamvu nyinshi zituma hakomeza kuriduka. Ariko twabonye ko hari iri kuba ikaba n'ahantu hadacukurwa, hatari muri zone icukurwa aho ngaho. Rubaya batangiye kuyicukura mbere y'ubukoroni. Niyo baratangiye kuyicukura mbere yo kubona ubwigenge Purito, kugera iyi saha aho bagenda bimuka. Aho babanjirije n'abaracukura ubu bacukuye kwa kundi kubi, ntibasiga banahasibye ku buryo bahatunganya kugira ngo banahatere n'ibiti habe heza. None se inkangu kuba ziba ugize ngo nuko batari kuhacukura, nuko uko bahatize batakoze neza. Icyo rero abahafite nibo bafite inshingano zo kuhatunganya no gutunganya uburyo icyo kirombe gicukura mu buryo bwemewe n'amategeko kandi mu buryo bwiza bugezweho. Ubu se Rutongo kutari wumva ngo hakunda nuko batahacukura? Nibyo nakubaza, kutari wumva ngo Rutongo hakunda cyangwa Rwinkwavu nuko batahacukura? Oya barahacukura. Kuki utari wumva ngo haridutse?
mvugo bikora giporo ntabwo nenze uko rubaya na mbere rubaya mbere y'ubukoroni nabwo yaracukurwaga. Rubaya mbere y'ubukoroni mbere y'ubukoroni no mu bukoroni na nyuma y'ubukoroni. Byashoboka ko ntabwo havutse amabuye M23 ari uko yageze. Ntabwo byashoboka noneho niba ari uko bimeze kuba hariya ahantu rwose kuko ahantu hose hasa n'ahanacukuwe ahubwo baba bari kugenda basubiramo. Ibyo nubwo batanasubiramo nubwo abasigaye inyuma mu gihe amategeko ubundi yo kurengera ibidukikije avuga ko iyo ucukuye ahantu ukavamo uhasiba wamara kuhasiba ugahatera ibiti kugira ngo hongere hakomere ariko ntabwo babikora. Urumva leta ariko yabikoraga n'abo bahaje niko babikora. Urumva ntabwo ubuzima bw'abaturage buzabura kuhatikirira mu gihe icyo ari cyo cyose batakora mu buryo buri professionnel. Vise dukomeje kubona rero n'ubundi indege zitagira abapilote bwo ndavuga drone hano muri Sud Kivu zikomeje kugenda zirasa mu mihana y'abaturage mu mago abaturage bagahunga amatangazo nako M23 ikomeje kugenda isora amatangazo bagaragaza ko rwose ibikorwa biri gukorwa na FARDC n'ingabo bafatikanyije ari amahano nyamara bakirengagiza ko n'ubundi ari byo bagomba gukora kuko bari kugaba ibitero kugira ngo babakure muri iyo mihana. Ibi byo urabivugaho iki kuri ibi bitero ndetse n'aya matangazo ya M23? M23 amatangazo nyibona nko kwifotoza ntacyo bivuze n'ibidafite ubushobozi bwo gutabara abanyamurenge nimanika amaboko. Icyo ngiye navuga naho gusohora amatangazo byo ntacyo bivuze. None ako kantu isongeraho nimanika amaboko ni kubera ko gusohora itangazo umuntu araswa ntacyo bivuze. Bismarck ari gukora unification italienne yaravuze ngo unique sans faire no pepa les ori par la parole. Ikintu gikomeye ntabwo gishobora gukemurwa n'amagambo, ubwo ni imbaraga ku mbaraga. Amagambo rero ntacyo avuze niba badashoboye kugenda ngo batabare bamanika amaboko bavuga ati twarananiwe. Bivuze Vise ko rero hari abashaka kuba bararushijwe imbaraga cyangwa hari nk'ikindi bivuze niba batabasha gutabara bari abanyamurenge bikirirwa bajya mu magambo cyangwa wenda hari umunyamurenge ubona itangazo ritoka none ejo rigasohoka drone igakomeza ikamurasa abarundi bakamwica neza urumva batekereza iki? Cyangwa wenda hari twavuga ko hari nk'icyo bagitegereje kuko none se Vise ibice byinshi bagiye bafata nuko byari bibuzemo izi drone n'ubundi ziri kwifashisha. Nta gutegereza abaturage bari gupfa nta gihe na kimwe ibice 23 iri gufata nigeze hamo drone nk'iziri minembwe. Ubu tuve ko ahantu muri Kivu y'Amajyaruguru ngeze hajya drone 300. None se Vise ubu ko babivuga ko ngo izo drone ngo ni 300 n'iki niko bimeze cyangwa bo babivuga ariko muri Bibiliya muri Yohana haranditse ngo amagambo uvuga azagutsindisha cyangwa atumutsinda. Ngo kunyana gatatu yo niba yibeshyera uvuga yuko bayirapita drone 300 ubwiri urumva rero irimo iruta niyo yaba abaturage bapfa yazababazwa kuko yabibeshya ariko yarabyemereye ko barakisha drone zingana gutyo. Hari aho uzi muri Nord Kivu igeze harashishwa drone 300 nk'uko ibivuga? Ntaho rwose usibye ubundi se muri hano muri za Kivu y'Amajyaruguru urebye sisuko yanakoragamo cyane siyo yasaga ngo urugero rutari kure rero niba idashoboye gutabara abaturage byihorera. Muri 93 RPA yatoye itangazo rimwe yavuga ati ubutegetsi bw'u Rwanda tubasabye guhagarika kwica abaturage. Yego ibyumba ati nimukomeza twebwe ikibazo turacyikemurira. Nta kwezi byafashe badafashe ibyumba umutekano barawutanga. Aba rero gukomeza kuvuga amagambo ntacyo amaze. Ngera nakubwiye principe ya Bismarck icyo yavuze ko amagambo ntacyo akemura. Biragoye Vise tugezeho amagambo kuko amagambo kubwira ko mpuzamahanga nta kizabafasha. Tugezeho update ufite waramukanye muri iki gitondo hanyuma nazo abantu badukurikiye bumve ngo byifashe bite.
namereye muri Iran nuko umuyobozi wa Oman yashimiye Mujtaba Khamenei watorewe kuyobora kino gihugu nyine nk'umuyobozi w'ikirenga. Oman urabizi ko ni igihugu n'ubundi cyari cyabaye muza hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo nta cyavuyemo. Hari andi amakuru avuga yuko hari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu birindiro bya Amerika, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, Emirates Arabes na Syria nabo bavuyemo kubera yuko ubutegetsi bwa Iran bwo gukomeza kubarasa ku buryo bukomeye. Byose ni biri kugenda bigaragazwa. Muri Madagascar akavuga yuko naho Colonel Mikhail Landrianina umuyobozi wa kino gihugu n'ubundi uherutse gutera kudeta yakuyeho guverinoma nyuma yuko ahurutse premier ministre. Bikavuga yuko byaturutse n'ubundi kutumvikana bagaragaye hagati y'abana bagabo bombi. Ikivugwa nanone muri EAC nuko EAC yagaragaje yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo iyoboye ibindi bihugu mu kudatanga umutanzu. Bakagaragaza yuko rero mu buryo kugira ngo ibintu byoroshye bagabuyemo kabiri imisanzu yatangwaga na buri gihugu, bakazaba batanga 50% n'umutanzu batangaga, noneho andi 50% hakarebwa umutungo wa buri gihugu bagendeye kuri GDP. Bavuga yuko abadepite nanone ba EAC bazajya bahembwa n'ibihugu bakomokamo bitandukanye n'ibyakorwaga ko abadepite bahembwaga n'ubundi na EAC. Kubera rero ko cyamikoro bavuga ko bazajya bahembwa n'ibihugu batakomokamo. Ubufaransa nabwo bwagaragaje yuko bwohereje ubwato 12 mu ariko vise wenda tugarutse inyuma gato, buriya abari bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba nta kintu babona ibintu biri buze gutuma bacika intege bakaba banatangira kutitabira cyangwa se gukomeza kugaragara muri EAC. bahembwaga uko bagize amahirwe bakajya guhemberwa mu nteko yabo, babona n'uburyo babona amafaranga menshi. Umudepite muri Kongo ahembwa miliyoni 20. Oya, none se urumva niba Kinshasa nta kintu yashiragamo, ubwo urumva iyo isa naho iri kuvamo uyu muryango. Mbese ubwo bahemba nyine kuko ni ibihugu byinshi. Kinshasa niyoboye ibindi, Burundi burimo, Somalia irimo, Sudan irimo, batatangaga imisanzu yabo. Ariko ko batayitanga nyine bakoreshaga y'abandi bagomba abadepite babo, ariko bavuye ko buri gihugu nawe kizakirembera abadepite. Harimo abadepite babitomboremo n'ababihombeyemo. Aha, ngaho komeza visi twapudetinga n'ibindi warimo kugenda twapudetinga. Ubufaransa bwatangaje ko bwohereje ubwato 12 mu nyanja itukura ndetse no mu nyanja ya Mediterane, hagamijwe gutabara ibihugu by'Uburayi bigabwa ibitero na Iran ndetse no gufungura inzira ya Hormuz yo mu burasirazuba bwo hagati nk'uko Macron yabitangaje. Akavuga yuko ibi ngibi bizabafasha mu kugeza umutekano ku bihugu by'inshuti nabo nk'uko Macron yabivuze ku mugoroba. Numva twaza gusubira mu yandi makuru rero. Uko Vincent tugushimire cyane, urakoze cyane. Urakoze nawe. Yes. Ni mutangazaji Vincent rero twari turi kumwe rwose muri amakuru yacu muri iki gitondo tugenda tureba update ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye, ngira ngo mwabyumvishe ntacyo rwose tuba tubakinze. Hanyuma turakomeza tugende tureba n'andi makuru ari kugenda avugwa, se biramutse byifashe bite. Ndimo ndabona mu mihana igiye itandukanye gikomeje kugenda kigaragara cyo nuko rwose hari umwuka w'intambara urimo kugenda ututumba mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero bakunze Jeune Official rwose ni mutwemerere amakuru yacu tuyahinire aha, tuze kugenda rwose tureba n'andi makuru akurikira mu yandi masaha ari imbere, tuza kugenda tubapudetinga tureba andi makuru ari buze kuba agezweho. Ubwo nyine nk'uko bisanzwe ari Fighter ndetse na mugenzi wacu Vincent twe turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma dufatikanya kureba amakuru agezweho.
hanyuma nkandira kuri subscribe niba utarabikora, nkandire no kunzogera kugira ngo inkuru icyagera uzajye uba mu mbere gukona amakuru akihagera. Kubabikoze rero ndetse nawe mutarabikora, icyo tubasaba ni ugukora like kuri iki kiganiro ndetse mukanagisharinga cyangwa se mukagiparitaje abandi, kugira ngo buri ko ikiganiro cyageze nabo rwose bazajya babona amakuru kugiye. Turabakunda cyane. Ciao.